tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Igicamunsi cyiza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV n'Indodo TVN, turabasuhuje mwese muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abo bwije tubahaye mwiriwe n'abo kare tubahaye mwaramutse, abaherereye ku migabane ya Afurika, ku migabane y'Uburayi, ku migabane ya Amerika no ku migabane ya Europe, mwese mukomeze mwegere muri studio zacu za Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN. Rero uyu ni mwanya mwiza wo kubagezaho amakuru twabateguriye, muri kumwe nanje Pacifique Kamunegu ugenda ubagezaho amakuru 5 kuri 5. Rero ingingo z'ingenzi z'amakuru tuza kurambura turakwitira mu misozi miremire murenge muri Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwira amakuru y'umutekano ukomeje kuzamba, ubwo ingabo z'u Burundi zongeye kandi kuzamuka zija gutanga ramforo ku babo bamaze iminsi batsindwa mu biriya bice byo muri teritwari ya Minembwe. Andi makuru makeya turi buze kubagezaho, turaza gukwitira ku mugabane wa Afurika ubwo bari gutora uzahagararira Afurika yunze ubumwe. Iki gikorwa cyo gutora umuyobozi uzahagararira uyu muryango kikaba kiri kubera Addis Abeba. Rero hano amakuru twabateguriye muze kubana natwe murakoze, reka amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire murenge muri Kivu y'Amajepfo muri teritwari ya Minembwe, ahamaze iminsi habera intambara ikomeye ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa bafatikanyije n'Abatanzania, Abarundi ndetse na Mayimayi bose FDLR. Iyi mitwe yose yitwaje intwaro yahagurutse kugira ngo ikomeze ifashe ubutegetsi bwa Gisegeti kwica abaturage b'Abatutsi batuye mu misozi miremire y'umurenge. Ku munsi w'ejo nibwo twabwiye ko hongeye kuba urugamba rutoroshe rwahuje koalisiyo ya leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo, rubahuza n'ubundi n'ihuriro MRDP twigwana FRP M23 bagwanira uburenganzira bw'abaturage, bakomeza kugwanira abaturage kugira ngo ntibaze kwicwa n'ubundi namwe ba koalisiyo yabo kugira ngo abakorera itsembatsemba bakore jenoside abakure muri gakondo yabo. Rero abo bose M23 AFC MRDP bakakomeje gukora ibyo bashoboye kugira ngo bakomeze babungabunge amahoro basubize inyuma, kuko umugambi w'abarabanze no kwica abaturage ku mpamvu yuko n'igihe bahagaze hari abo bicwa n'ubundi nino koalisiyo ya leta ya Kinshasa. Imigambi yabo ntabwo ari myiza ku bwoko bw'abanyamurenge butuye imurenge. Rero ku munsi w'ejo twavuga ko habaye imigwano, baza kubasubiza inyuma ubwo bari bateye no koalisiyo ya leta ya Kinshasa, barabarasa babarenzira mu bibira. Undi mwanzi n'ubundi wari wateye aciye mu irembo rya Karenga za Bicumbi na za Mutunda, nawe baramurasa bamusubiza inyuma ubwo umwinshi yaje kwa poteriya. Ubwo twabwiraga ko Abatanzania benshi bahaburiwe irengero kuko bagiye bapotera n'ahantu batazi, n'ahantu bagwanira batazi, ubwo Umurundi n'Umutanzania yaza agenda gusahunga muri bisambu Minembwe atazi iyo yerekera, adafite icerekezo na kimwe, adafite map nimwe. Abo ngabo bose bagiye bafatwa kuko Umutanzania kugwanira hari mu Minembwe za Karenga muri bisambu bija kwa Kajengo n'ahandi hose hari abisambu byinshi, Umutanzania ntabazi ngo arerekeza. Niyo mpamvu benshi bagiye baburirwa irengero bapotera muri bisambu, abenshi bagenda banafatwa. Rero undi mwanzi baje kumurasa baramurenza neza mu irango rya Baruta, aho ngaho niho haraye aduyi, abacu n'abarara hino yaryo bukeya. Rero aho ngaho niho habyuke imigwano, abacu bararenga mu irango rya Baruta. Kuri ubu ngubu dukorera amakuru imigwano iri kubera hafi na point zero, kuko abacu bakomeje gusukuma umwanzi bamwigiza inyuma. Ubwo n'ubundi umwanzi yaje afite gahunda yo kwica abaturage, ariko MRDP twigwana M23 bakaba bari kumurasa bamwerekeza iyo ava aturuka aje guhungabanya umutekano w'abaturage, kuko zimwe mu mpamvu za M23 MRDP no kurinda umutekano w'abaturage, aho rusasu rwose ruvugiye rushakisha guhungabanya umutekano w'abaturage, rushakisha kwica abaturage. Aho hose M23 ikora ibishoboye byose kugira ngo bakomeze basukume ibitera inyuma kugira ngo ntibize kugera ku mugambi wabo mubi wo gukomeza guhitana ubuzima bw'abaturage. Rero kuri ubu ngubu dukoreho amakuru nuko intambara iri kubera kuri point zero. Twibutse yuko point zero ni agace gafite strategy cyane urugamba, ubwo umwanzi agashaka n'abacu nabo baragashaka, ku mpamvu yuko uri point zero uba ufite Minembwe, uba witegeye Minembwe, uba witegeye Umushasha, uba witegeye za Ngoma, uba witegeye ahantu hose. Urumva hariya n'ahantu bafite strategy nziza, hahuriye imihanda myinshi. Niho haba umuhanda uja mu Mushasha, niho haba umuhanda uja mu Minembwe, niho haba umuhanda uja Gitsengo, niho haba umuhanda uja mu Mikenke. Rero aho ngaho niho intambara igeze kuri ubu ngubu, niho isasu riri kubera kuri point zero. Ubwo ngubwo twizere yuko abacu ingabo zacu, ingabo za FRP M23 ziza kubita umwanzi zigafata point zero. Gusa amakuru twakiriye nuko intambara iri kubera kuri point zero kuri ubu ngubu, ubwo leta ya Kinshasa ihashaka cyane ndetse n'abacu bashakisha kuhakura uyu mwanzi wari umaze kuhigarurira
Uvira. Rero aho ngaho niho ari kubera isibaniro ry'imirwano muri aya masaha dukoreho amakuru yacu. Gusa amakuru twakiriye ni uko hari bateo zibiri z'abarundi zindutse mu Mushasha ziza kuramforosa ababo bari mu ntambara cyangwa se ababo bahanganye n'ihuriro rya M23 AFC MRDP twigwaneho bakomeje kugenda bahanganira muri la teritwari ya Minembwe. Ubwo n'ubundi hagiye hagaragara imirwano ikomeye. Rero izo bateo zibiri z'abarundi ngo zinutse ziva za Baraka ziza gutanga ramforo kuri point zero, ariko nubwo haza zitanu, nubwo haza zibiri, nubwo haza zingahe, zose ziraza kwitwa ku mpamvu ko M23 MRDP bafite uburenganzira bwo kwigwanaho kandi bafite impamvu bagwana. N'abarundi kuriya bagwana gusa kuri bo, ariko nta mpamvu ringa bafite bagwana. Nta mukongomane bashakisha kurindira umutekano, nta mukongomane bashakisha kurengera, usibye yuko bari gukorera munsi y'amategeko ya perezida wabo wacuze umugambi hamwe na Gisegeti wo kwica abatutsi no kubakura imurenge. Rero izo bateo zaje zinutse ziza gutanga ramforo, ziza kuramforosa ababo, ariko nabo baraza gukwitwa kama kawaida kuko M23 MRDP bafite ico bagwanira, bafite impamvu yo kugwana. Niyo mpamvu Minembwe itafashwe. Ni ukuvuga ngo iyo MRDP M23 bataje kuba bafite intego, bataje kuba bafite impamvu. Burya urugamba rwanwa n'impamvu, ntabwo rwanwa n'imbaraga, ntabwo rwanwa n'ubwinshi. Impamvu yonyine niyo izitsinda urugamba. Impamvu ituma umuntu agwana urugamba azavuga ati ko ndagwanira umubyeyi kugira ngo ntatemwe, ko ndagwanira umusaza kugira ngo ntiyicwe, ko ndagwanira itungo ry'umuturage kugira ngo ntirinyagwe. Rero noneho izo mpamvu akaba arizo zibarema nk'umutima, bakavuga ati nta handi dufite ho kuja, ko turagwanira iki ngiki, nidutsindwaga bano bantu baricwa. Noneho bikabahesha kuraje n'imbaraga zo kurwana. Ni ukuvuga ngo iyo Minembwe cyangwa se M23 AFC MRDP bataje kuba bafite impamvu, ejo Minembwe iba yarafashwe, ariko kubera yuko bazi ico baba bagwanira, bazi icatumye bafata intwaro kugira ngo bakomeze bahangane n'ano makoalisiyo menshi abaruta, niyo mpamvu badafite kuzatsindwa, niyo mpamvu tuzatsinda no rugamba. Niyo mpamvu ntabwo umurundi azigarara mu Minembwe, ntabwo umutanzania azigarara mu Minembwe ngo MRDP binjire ishamba. Ni ukuvuga ngo twebwe dufite intego, dufite n'impamvu ituma turwana urugamba. Niyo mpamvu dukomeza gutsinda ano makoalisiyo yose yaduhagurukiye. Nta yandi mahitamo dufite, nta bundi buryo dufite usibye gusa kwigwanaho no gutsinda umudede, gutsinda umutanzania, gutsinda FDLR, gutsinda FARDC. Bano bose baduhagurukiye no gutsinda n'umuzalendo, bose tugomba kubatsinda kubera yuko bari ibo nta ntego nimwe bafite. Intego yabo niyo guhungabanya umutekano no kwica abaturage. Natwebwe intego yacu niyo kugenda tugarura ubuzima mu baturage babujijwe n'ubundi n'ubutegetsi bubi bwa Gisegeti butita ku nyungu z'abaturage. Rero uko niko byifashe ku mirongo y'urugamba no ku rugamba rwo kubera kuri point zero. Mu ijoro turaza kubaheza amatokiyo, tuze kubaheza uko bizaba byifashe. Rero ico tubere no kugenda tubashakira amakuru 5 kuri 5. Andi makuru twari tubabwiye muri Addis Abeba ko arabera inama ikomeye ya 39 ihuza abaperezida b'ibihugu kugira ngo barebere hamwe uburyo bakwimbika undi muyobozi uyobora uyu muryango wa Afrika wunze ubumwe. Bakaba bari guteganya yuko General Neva, perezida wa Burundi, ariwe uzaba umuyobozi w'uyu muryango wa Afrika wunze ubumwe. Twibutse yuko perezida Yoweri Kaguta Museveni, perezida Paul Kagame batitabiriye iyi nama, ariko batumye ababahagarariye, kandi bano n'abagabo bafite ijambo rikomeye muri Afrika, ndetse bagiye banayobora nka perezida Paul Kagame yayoboye umuryango guhera 2018 gushitsa 2019 ayoboye uyu muryango wa Afrika wunze ubumwe. Mu gihe ciwe yayoboye uyu muryango yaharaniye iterambere, aharanira amahoro muri Afrika, ndetse ashimirwa n'amahanga ku mpamvu y'uko mu gihe ciwe akarere ka Afrika kagaragayemo impinduka nyinshi yaharaniye, ndetse n'ubumwe bw'abanyafrika. Urumva mu gihe c'umusaza perezida Paul Kagame hagaragaye impinduka nyinshi, agishimirwa kuri uyu munsi wa none kuko hari byinshi yahinduye byari byarananiwe guhinduka. Rero kuri uyu munsi wa none bagiye kwimbika General Neva, ako twibutse yuko General Neva no mu gihe ciwe ayoboye Hiyase yishe ibintu byinshi ubwo yafataga ingabo ziwe akazihuza na FDLR gukomeza guhungabanya umutekano muri Kongo. Rero no muryango bamuhaye kuvuga ngo ushobore nta cizere bifite, kubera yuko bazavuga ngo ija kurisha ihera ku rugo, kandi umugabo wananiwe kuyobora urugo rwiwe ntiyayobora igihugu. Neva igihugu cye kiramunaniye, kirimo akavuyo kenshi, abadede ntibumvikanye, afite abanyepolitike benshi bo mu vyama vyiwe vya CNDD FDD batumvikanye, bafite amakimbirane menshi. Rero ibyo zose ni ibibazo n'ino ntambara muri Kongo yishize ku mutwe itari mureba, akayikorera, akayirengera, akayishira ku mutwe wiwe. Ibyo zose ni ibibazo bitazamwemerera kuyobora uyu muryango wa Afrika wunze ubumwe kugira ngo awuteze imbere. Kuyobora iwe azawuyobora, ariko icyo nashaka kuvuga ntazawuteza imbere kubera yuko afite ibibazo byinshi mu gihugu indani ndetse no hanze yaco, ibibazo bimwe na bimwe bitari bimureba, bitari bimukwira, ariko ahitamo kubishyira ku mutwe. Rero ibyo bibazo byose nibyo bitazamuheza umwanya wo guteza uyu muryango imbere bamuhaye ngo ayobore ku munsi wa none. Iyo nama iri kubera Addis Abeba. Rero mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamari wenda bategura amakuru 5 kuri 5. Mukora subscribe kuri Tuzarutsinda TV ndetse no kuri Ndodo TV N. Nacu twabibone ko tubagaza amakuru avugwa hirya no hino 5 kuri 5.